debia yetena ka se empanimfo bebre very dangerous. Wo de hwade o. On sa asem ye ka kire mo se ye du bone se ye wiane asa besere etese koso ase wa case no a. Yeah, anopay mabomodin a me de update bebre ato page ne so wa wonya bi hwe ye fair enough. On say enwa me ka say the MPP executives of Washington region they fear Okatakyie Afrifa mensa. So the ometima ya ne say on be hide behind Nkansah Boadu na what destroy Okatakyie e de ama wo mu. Now until say Jerry Ahmed obabe shia Okatakyie I will say the minority leader ne suma no bisa say in the region we friend Ashanti region no say na omo nhye Nkansah Boadu achi a ede na Okatakyie pre 2 days none of them were able to go there. In fact one of the guy call a part of national your friend say Masaudu krade o se de ade o say AI. Now what we MPP no MPP ni nchen obi a but ye hunu MPP mu nyansa enti ye distance ye fe ho adwen. Now me no ka say the same ohini ya ye kana semo ye frɛ no Nkansah Boadu officer wo sika yes we dangerous ye nkana sem ade ya bone wo ni trim otimi di bone but ye can pain akere Nkansah Boadu say on said that nade so pa but panie ewo wa ya chen bibia panie wo ya chen bibia pa chomuntie nie pa Nkansah Boadu ede nani abon ho safo hene Nkansah Boadu de ho abon ho safo ye but ye be kana sem amana duru manhia we wonya ahemfo na esese ye bu wo mu ni bia now sese ye nya omye mi no ono Nkansah Boadu ena fe dade so oba hene sa ahemfo amienu wo ye santena beto se me ka o sem na wanya very careful na obegina obegimi ade am no be ekra wo mpa fi se sa ahemfo mu me wo ho adanse a e kire se they don't deserve to be ahemfo asantemem etu ba na me kama sem na obegina se ena de wo ye de wo bu o manimtia ade a wasema me ka kire ko wonya somdwe sesei me say ahemfo no ye ma o mo mfo mo ntwitwi santehene ye ntena se nya dimas o mo ye na dabiana what me yewurade hye ne yewurade. Now we are going to single out, we are going to call out, we will call out their names one by one. Said Yabaya or Sante Hino Betono. Now, Yan Samu, any Yanamuyan Samono. Omunim say, Obiao Kodihina. Young person in Probeka said Yauntina. Yaka or Hini Unampani for 2 for say, and call Bontin Kodim Quasiasem. Tiadiakano. And Nkansah Boadu, Neswine for Yahu be a chum. Ne susikani yahunu bi atwam enye ne sikanti na ye ka no kra kire obi a tie hwe ewiase wo mo fighting for freedom fighting wo mo ekontokwa je asantema kra si ho wo mo ekon agi Africa revolutionists none of them ene na sikani etimomi yanka kire nkurasefo yanka kire Nkansah Boadu say enye obi a no betimi di sika hunahuna no na okra ne akura ene na edi agoro na kura ka kire ne ba ne se matufu akwana no ne dia gonyo obechiware eno okra so ka kire ne ba ne se dia woni ne dia gro wonya na chenewe eti se Nkansah Boadu otikro bia frɛ ne Ghana asikafo de wo musika di nkwasiasem otikro bia hiafo ehoho asikafo nkwasiafo bia menka ho na yenso sadia ne maame aturufu se owo sika to otimi di sika di nkwasiasem no some fast no so yenso ye maame atuyefo we know how to fight him. Now, Nkansah Boadu, any that yes or bahine, egu mensiani muase, and the bread to say, yabe free a signatre woman. Diatian say, Nkansah Boadu to be found on to Sikaso, and to me, and hide behind me, your hene, and to the street moon in Quasiasem, and me and Kase was the country of my police at all. South police for no, Omo Yaduamobusia for, Omo Yamuna Beccahubi, and Yobia Becombiano, they will face the same wrath. Muntiani yepa obiano ba koma santemaya no esikani enyo sika sam ne yaka no ase now hwese ohini yakodi nkwasiasem now ninti police fo atimi di to Okatakyie trim ade achen ya ohini one ne ba no nipa bone 70 ne ba no yato obawie ye emevi Nkansah Boadu ne gina ho abusa wo de obi anhwede yi ompraye bibia no ana eto no
but boni wo ne papa tirimunti Mavis Nkansah boni ewo ne papa tirimunti now omofra Wontumi say Wontumi jimifo ebrai Wontumi jimifo bra be hye adwuma maye bra na yemfa aba ahoma nso ye ba ne nsa na ye ono so yanka nkyere nso ono so wopra abusafo wo da monhwa de wa ha now oshani ema ekoso ya ade na ka kire on say lady no adwenbo no wodi trim on say papa subanti afete oba ne friend Mavis Nkansah Boadu no papa no osuo na adwenbo ne wodi trim Nkansah Boadu boni woni trim we nya santifo ansem asembia ne yeka wakoso wadi nkwasi asem wo sa konso asini mu ache as ebradu say esi ebu nanim tia na mpanimfo te no wo calling Nkansah Boadu to order say enkwasi agro ye di na bonte ye expect wo hene so ba bedi bie eti the moment ya ohene bi be pa ne ntima agu fom na wo so obedi political nkwasi asem no we will face him with political nkwasi asem opa won koshepo ene ye ka asem we odi opa omo police fo nyina amane ohu yan wonche ye no mo ya senuam we are ready for that now enkwasi asem okodi ye a wo hene nam street so e boss tro owie ya watam ne ba akodi nanim say me nso so me ba ni pra eti hwe bon adwenbone na hwe ade aga ne de akwakyekere ne nsa fi say wate say Okatakyie epra police fo na bodi tirimuto ama Ghana fo ani abre ne so nti wakofra chema Wontumi enipoboni ni ba ko odi MPP ma wo say MPP Afriye sa Dr. Afriye wey one of enipa wo mo say MPP and sa guy wey your friend Afriye no wo you very dangerous eye Afriye now omadwen boni nti eno a de omo ne ohene ne akotara ne fie wa omo ye yenhwa de wa ha Yes, you say Nkansah right abusafo video na ho no ahometi ye pa eye so disgusting. It tells you say the current MPP leadership omo very dangerous na wo so wo party ma fa ho adwen tieniye the current MPP leadership omo ungrateful omo very dangerous omo tirimo osum ye be ku agitumi tieniye ka no now yenim say senka onipa bia na na mabonte no okobo obia no so a sabre anka police achisa nipa no say obi individual bi na ye hu ni camera am say wa bo obia ni so in any event anka police akwache no na de yete ni say san Nkansah Boadu fi say owosika wi amoase afija secretary police for nyina wato wo na police commander na wo wi amoase no any SAS afija secretary East District to no di nkyiriche kashe kodu ema boni ento kwan mu da why ka woni wabusuafo nyina mu ndidi na mo no nsre sika bia wagye afri Nkansah Boadu nsem Nkansah Boadu di one city kura man e wo Okatakyie di mu a ye ka ne pen e ho no me e be ka wo so wo yire e ne oba e da wo yire banyim wo be kwa akwo sam no me no a e ye wodi ma Okatakyie no e be fa wo yire so na to asi wo maso nyina tie de ye ka kire mo no ya hu ni se Ghana mpanifo no bitirimu osum wo mo di tumi hunahuna hiafo tie de ye ka no Ghana mpanifo no bitirimu osum eti bradu se ye ne wo mo ko ne dirty panimu bia wo ye police ni na ukoji Nkansah Boadu sika uji ni one city ni kapre di yese mi kopre Okatakyie oyire oma eda obak oyire kro beko awo so no enumi no Africa Okatakyie ya omu emra so emra onu obusuafo nyina so ye can pay. Now we are going to do it every day and day out because ekamia say ya din sa panimu bia timi nya ni sika no atua sika na police ni achi obi no na kotum na police ni the uniform no de asisi obi every day police for the uniform esisi amanfo ye betwe wo yire ene wo ma bambi
eduabode eno me bibia ye beka gu omo maso because omo no de emsa bibia no omo nte obia case eti eye Okatakyie kom sa police for na mo wo wiamo ase no tie eda mo yire mu benya fanyi nsan mo enom sa munya sika mo mom bidie nti eho no me Okatakyie hu sika bia mo gidi ye efri Nkansah Boadu ho eho ya ne no me enkom yire enom maso tie de ye ka kira mo no mo agimi a obi agimi bi se mo agimi a obi agimi bi fi se ye jejejeje mpanimfo nkwasiafo bi so emo mu gimi wo kronum aso mo wo sika eti ye nka o masem na sankurasefo wei eye kro bi so a anka agro no be ye de tie de ye ka no ka agro no ka be ye de. This is very dangerous. This is very dangerous. Nkansah Boadu any that ye so ba hini egu sante hina ni mu ase. Nkansah Boadu any that ye so ba hini egu sante hina ni mu ase. Mention protocol muntie ni ye. Nkansah Boadu so de nakunya no beto no ba polita ye pese onya ahini no no mra. Because san nkwasi asem ne de obi abetimi adibi san nkwasi asem ne tu asem ne de ye yenko na yebetimi ni nadi eye wuo ne yebewu asa hwe ni obio mention protocol tie se anye ni na mu ade ba Nkansah Boadu di ne ho na ni abono safo hene se wono wo sika but yebetimi manager ne sika no wako tie de yaka no asikafo bebra ba wiase omajo mu sika woko asikafo bebra ba wiase omajo mu sika woko it is Nkansah Boadu fi say obetumi attracting with the young people a yenso yebetumi akire ne say wanyini oni ahode nche wo bia mani abri because me ade anya ne say opani wadi nkwase asem na wutumi sa kye sa wuni nyansa che wo bia ase wodi a we na kan kabi na kwase ala say na dai ewiase na de ba Nkansah Boadu ne so ne yehuni pada yehuni so dana wodi a wa wo yasante na so wodidi ni botom fa wogimi bra physical fa wogimi bra na you see you be feel heat no pa because some panifo we mu e wo santema mu a enkoyie esese ye yi wo mu nyina gina tan ye wo mu fa nkofro sante hene ye mo mu fa mu sika ni bre ene wo mu gimi ni wo mu nkosi asam enfra sante hene ebradu asante hyehyɛ no enkofo bi pese wo mu bowuram ye nkodai ye be fight etia wo mu ohini bia obedi nkwasi asam ye bedi di watam ye be yew ye be gu wani mu ase onti ase akwahyepo odi also ya santini na ohini bidi nkwasi asam a wo afutu enkoto no media no we are training people how they can stand and defend ourselves at all time. Now the entire me say MP before the nipa bone for ne say odi ahwe yakoto oba police fo akọ brutalize mo ankasa mo nkrofo ade akyen na chema Wontumi ono akogina Nkansah Boadu nchen se obepa ne chewo opa ho an chewo ede na Nkansah Boadu aya wo kopa ne chewo say no we say o ma seda ayusu Jerry Ahmed se won ko Okatakyie o wie no ba no mkofa video be kase ani oba no o mefa video kase ani se Okatakyie se o mepa chewo kwase pa chewo say ade Nkansah Boadu mu ne susika ni da on Nkansah Boadu da Gana fo no bi hu ne susika ni da na ne sika no de hwe hwan se wo sika wo de hwe hwan me se sa papa no me pesa me se me kana samoa ko se do so obetumi aye no wonya me hwade Nkansah Boadu because ya pesa men hyiate se onyinu mfiri ahenia no afiri omra ne enye politics no onyinu mfiri ahenia no Nkansah Boadu ne susika ni ye ne so tano so ya hunu bi atwam ne sika ntimi hwe obia enkwasiafo ahiafo ena Nkansah Boadu betumi ahunu huna wo mo ne sika no entimi hwe obia yedi ya mane nkwan edada bia ye nane fie eti sika ni bia no obedi ntimi din sika hunu obia ye gise nkurasefo society ena sika ni bi etimi ni sika eto ni pa adwene ba bia ni pa ni abie no enye o sika ye hwe wunyansa ene wankasa wonim die kura ne hwe enye o sika sem. Now Okatakyie tis asem se o makoka video bi asiani na o mu yete se de wakopa chewo no twa krata aba abonte anopa ya se yenkam obi ante ase se abusua onkopa obi a chewo MPP for leader no a ye frɛ no Chairman Wontumi no oni afri ye ene hyase ene o mu yusu Nkansah Boadu se o meku no
eti ayo mo de omo sre ayo mo de omo ni anche Okatakyie ya pra no komu kuno enti owudini no ane yakogina ne nkyase se kopo owudini akyew tie ne yo Nkansah Boadu a wona ne ba ka bom a omo di police e boss tro wo street so no ono no makojo so mo pa ne kyew now original video a Jerry Ahmed e ko Okatakyie woni okosra no ba bia no ne kodi nkomo se opa Nkansah Boadu ti bonko so kyew ba bia ni ho what are you adia ti yana chema Wontumi ni dirty politicking na kohwefuo woni sa yiwa free ye no akohwefuo wo politisim a o mama MPP tantantan eno mkofa video no mkase ani eno mo yete se ye pa Nkansah Boadu acha ade acha se ne so ohene ye hu bi da Nkansah Boadu na me sa papa we kura no wono sa we no wo ye hwan a Nkansah Boadu wo ye de ya eye hiafo ena gege ne so ya kaso obi ye hiani a enye sika o kaso obi ye hiani a enye sika eya adwenim tie de yaka no wo mo adwene wo fom wo mo adwene mu omre ene Nkansah Boadu tumi sika wo mo na wo obedi sei wo funi aduano obedi sei ene wo tena se ama sikani wo de ni sika hunahunam ede ese we Nkansah Boadu sika se no betimi dia ma wo eye better se brenya nya wo de wate ekuro bi yesef ye friend brenya now ade ti ya nen akwawe hwe Wontumi wase da kwose adwuma to Okatakyie so because oni Okatakyie your problem eti aye ne de san Nkansah Boadu ni police e intimidate Okatakyie aye ne de it was sre nani age o de yentie no ye tie chema Wontumi nkwase ase papa ni na Nkansah Boadu aye wa wa kuna obi asumdue aba ani ayu wa free ye papa enie wa kuna obi asumdue no pepepe asumdue ana na Nkansah ani adwumaden ana na Nkansah Boadu ope tene bibia ya ana wode bone susu chen na wode bone chen wode bibia tena na da wase pia thank you so much please take care enkunya watitimi we ayalomi o sa wo se wo yo bi ni wane abie na wo se wo asua de wo wane abie a wo bi kono obi tia we ayalomi o we enkahwe eye ba bi afi na ahiafo no dɔso nti wo mo hu bibisi a na sa wo mo ho ehwohwo wo mo ayalomi te de yaka no enkahwe na papa yi utumi hwe na nimu kwatu se boni wo ni tirim eye Nkansah Boadu utu se boni wo ni tirim now chama Wontumi di san kwase asem wie no ena mko ba bia party no ameki decision say steering committee say ba bia mko to aba ni nyina etia mranti ya nyintom no hwade acha Wontumi koye Wontumi swears in a future secretary East MPP leadership urges grassroots mobilization hwade ba bia party ni eti say mamu nkoto aba ho na aba na mato no ya nyintom hwade Wontumi akoye ne no anadwo waso mu in nti eyene de say ya book out injunction so ya tietia so tieni yo nti now it was intentional for Nkansah Boadu to use the police to attack Afrifa for say or some monfa mranya adwuma na sam nyina no this is very bad see our society na mpanimfo say no mo bi avudia ehu your society na say na mpanimfo bi avudia ehu. This is very bad. This is very, very bad. Not just say, almost said that say, Yanko Pla will be challenging your piano. Young Prano, or dear go cry, young Kuno. Because Uncle court to the dear court, young Yintum. Hey, court to be annual. Minoka say, there's injunction a year pending against a figure such as East. And so, Chairman Wontumi, a free year, doctor, 3 years or whatever. And then wahine no ya fra no Nkansah Boadu say court mfa ne nkwase asem nko na we are empanimfo taba say wo say upese ubu wo mo
they don't respect the law, so they don't deserve any respect. Tienio, the entire party no MPP party no twen wo free mu na se no. Party na wunya asem a de be court no court ka asem a wo mu buso wo se wo monte because omu osika etika omu ku Okatakyie ankoma ku ni free ti asem no se Nkansah Boadu ni police for no eku Okatakyie ankoma ku ni free ankoma ku ni free etina me say obi edi wo trate won dika ku nansa because enra ade am evi Nkansah ne papa de koye Okatakyie ade tie na hwe one na gina we o bibia nye no enso ade tie no obi atimi atere ne boni hu nyansa se hyedefa bibi kyekere wonsa ne kasa wo su wapira na we Nkansah Boadu ni pa we ukosi omo asore dem a wo se wakosia se woni nkofo bi kosum nyame awudifo bi anu ne akohwifo bi anu echen wone ne ba no enyina so ntia me so mo yakohwifo hwade Dear CN say Dear CN say eti ya me kase ye krom fo no boni wo mutrim onhwe a wonte ase boni e wo mutrim ye diwa wu ye wi a ne ya pretende me se mpanimfo pa wo ba mpanimfo a wo madwene emuda ho eti me hu pani na adwene nyadwuma pa me hu ya ne me hu me hu pani na wanyina gya na adwene wo pa me hu ya ne wa hu. And see Christopher Kramasem Jesus Christ ba na mpanimfo bebre ho tie de kanon Jesus Christ oba ya obe Christopher mutino mo agye nkwa no tie oba na mpanimfo tie ase enso oba ya obeto mpanimfo nkwasiafo ati bon nkosofo no otwifa wo so tie de kanon. Now asantefo mu ntemi ebra obri konfo no che one ne yonko setu kabom se ombechecha asanteman no na mpanimfo bebre ho ne biafu abodwe se ne bi wotiri ku ha enso no obri konfo ne mfia no wadie o setu tu mfia no wadie no wodi okorya ne mpanimfo bebre te ho so obi ka kira wo se ebra bia no esese wotie pani a enya no kore mpanimfo no bebre yentie wo mo. We don't follow such mpanimfo bi mpanimfo bi ho a ese wotie tie o so enya se ombese yade tie de meka no tie baby a fighting revolution na ye pre say papa yo beba obi ano enye mpaninsem ye nipasem enipasem so no obi bia wo sori tie nipa bia no sa nipa ne ye sori tie ano. Nkansah Boadu dade so oba hene sankofo ye se sori tie wo mo odi opom nti obi ya sika ma manfo nyina ni di tie de ye ka no ye no nyina no odi ombe ya ye be kwa asase ase no sa de no ye be di ka ye wo mansa no makwa ye di ka wa asase ase tie de ye kan. Now ohini entimi nko abonten enko bosotro na onsa ma metena se yemfa ni die ma no. 2 Ghana constitution kira se anfontu omum free body politicking tieniye die ntia mani ambresa ti bonkoso Nkansah Boadu ne se wode ne sika bon hosafo yene but mon kan kira ne se ono Nkansah ba wontimi nkasa mi na mi osika wo e nipa ne boje ne so ntu sikani bia wo mu nipa no wo ye nipa gyanjan tieniye pa. Now mensia santehini eka kira na hemfo se
omontwe omomfiri sa politics e wa bonte a KKK ri he omontwe omomfiri ho na momie musa se ade na papa we ontie santehena sem eye Nkansah Boadu now me asema me kasa me nasi bibisi wo there's a several calls from mention na ka kire wahini we say onye very careful e wo the wi a wo politics no ontie say ye peduabo politics ma wahini we na hyase ohini we na kire se de yesi bodua e wo politics im eye Nkansah Boadu yet o ma ye di hwe no because o wo sika timi tuatua sika ma manfo na obi aka na no atom ti de aka no emre dane ampofo jene kana sam se emre edane asikafo bebre baaye omu nyina kɔ eti se yɛda kɔ sɔre ne yɛhunu saa wahini wei yɛkɔhunu ne sɛ every day ɔnam politics im ɛne wɔdi nkwasiasɛm a yɛde nkwasiasɛm ne bɛhyia no ɔntumi ne nkwasiasɛm yɛ nkɔkɔtɔ mpa ne kyɛw ɛyɛ saa ne yɛda ne agyimifoɔ eti wɔn mu ɛkɔgyina hɔ sɛ ɔmo pa ne kyɛw no ɔmo adwene nya adwuma obi ɔkɔgyina so wɔpa Nkansah Boadu akyɛ obi ano wɔbɔ dam ɔyare tie de yɛka no because nyansɛm obi a wɔdi nkwasiasɛm no yɛde nkwasiasɛm ne hyia ne kwan deɛ ntia wɔ hene mani abrɛ ne so mo hwɛ ɔnam street so no ɔbɔ sotoro bacho so owu dia kwaso no we ohine o sa wahine we na tibon kwaso fo bi se o mokopa ne chewo police anche no because wo sika because kuro ne atimini de unya wo sika eno ano no obi antimi nka wasem na sa kuro we na ya na mode mo pese mode kototo te se adibiefuo krom ekura wahine bitimi body pa ni so street so no obi ayedin na ye so sente asem we kopie sante nyina ni mo be fa lightly we so say said you make kan kwase asem kire wahini we so santanyini kratia o mo maba so say ohini timi nam street him no obon krofo ani so ohini o no nam abonten no obon manfo ani so na police for enam bribe ni corruption ti no mayedi ohini we me say ye be kana sem anopa wia e ma menhia o santanyini betene nka ye pesa santanyini tene nka na se panimu say di yentumi ma ne ntena say na nkoda nkosua no tie de ka no yentena so mo nka say MPP asantefo party na such lunatics such idiot e party nim no mu yusu asantefo party na nkofo we mu emmo party no enya attractive yet da bia asantefo party yempene party ni nya asantefo party enya asantefo party because no kro ne say ya santefo party a yentimi mfanya nsakwan ma kufo do mfanya nsakwan say yes sideline ya santefo fi party nim eti yemfa sika bribe wo mo ntia bribe ni ya asantefo no mani brade ni yenya wo mo a ya wie no mo koda da asantefo no. This is very dangerous. So wahini timi tisi street no wo boss tro no wo di atem na beto se mimi di na atem a news wona kire ye ope wo mo a kire duabo e wo ayimu a aboto mo a eye Nkansah Boadu na sa wahini oni dade so oba hene no mani nsa wo mo but omo gu wo mo ho anim kwase no e ya beso asanteman so dade so oba hene ni sa Nkansah Boadu anim kwase no e beso asanteman so de enti omo ntimi nka ne se omo chiche sika de ma manfo but we ni sika meji a metia so fi say me hia ni sika na survival tie de yaka no eye si eye jimi dwene ehiafo adwene na adwene say ye we sika ni nti obeba beboa me ba bia wo tie ni ntia wo wonsa wo ahoden koya dwuma wonsa beko ano eba sa onfuton wo kra ne wo ahoden ko hye wo sika ni nsem
odi nkwasiasem oka obeka bi akyere no eti da bia no obi atoto ne niam yi ti de yeka no ohini timi nam street so ebo sotro na police fo moyi mani wiamosi police munka sen enkodu mawma esum entum kwamu da monu mabusuafo police fo mo afija sechere east ekosi mampon munka sen enkodu efise boni no amudie muni Nkansah Boadu edie no one day ehan betom so na moni begu ase ti de yeka no efise enen Nkansah Boadu enti police fo say judge say mo Okatakyie mrantie mo nko na mo sam na mo kan de agisa mo de ko ba bi foforo police fo no say yampene ya che wo mo yesade wo mo kotum until Friday. This is very bad. Now muntie lawyer we on the court or the muntie no asema make no lawyer fo no most of them know Ghana fo no they know but ya chechire wo nsagu wo machi na yanti ekuro bia ye yesa no enkoyi yankro ye ya hoho obi maso no yanchechire wo nsangu wachi broni on chechire obi ansangu nachi how much more say ye krom ene yete ya ene ye di wo hienti ekom ene jiminti empanifo bi nyasika. Now they want to buy the system and destroy the system. It will be say Ghana die wo mdo musika to kro no wo mato kro no na wo wia o se kro wo pese developer tie lawyer okokota no pay tie de sie boni wo mutrim boni e wo mutrim fise ya dwen se oh wo no onka kro ni obidia so mo boa se ye senso so a yen kan to se kro no e obidia munyina kro ni e munyina mo dia but obi empanifo ni person mo kire mo se e kro no e ye dia enya no kre. We will never buy that. Ghana kro ni nyapanimu bia dia e kro no enya panimu bia dia but yentie lawyer okokoto an pe de na sie wo de yentie lawyer ya ba senka ya be ke bela ma yenu anum na police for and no more tin basa but ya ba enu e di pa for district court ewo na district court honum no said ya mun e no amema munya na tie no court no say oni ahwade fit we disase isani wadawo ama police for na sa chiro police asa chini biu na so mdo mba ya babu ya tese mishita second court that is a judge na so on taking fast and of course that's now so at the Ashanti region court to be entrance, so obviously we will have to come back to court on Friday. Okay, just the microphone and don't want to say oh, so see, there's the police for now. You see, this is the deliberate attempt to frustrate the system. So there are so many courts in Ashanti region. Who flees with a hand of our local gathering, quite bien, with me offense, with me for that. A lot of circuit courts around, but they are doing that, employing that tactics. If you have the police commander, who is the complainant of the case, he is employing all the tactics you can have to frustrate the system. But what the rule of justice against rule. Bajo tieni yo lawyer oko court no de wono suko huni ni woka no say the police I wo wiamo say any jama say offer all possible means to frustrate the system. They always want to frustrate the system. Adia because obi owo sika ete wo mo chi say me pesa munya nipa we say munya ni say nti court cross ya yemfa nko ye de obekọ ha say sankrofo we ne so mo ye Christians no enipa we mu no mo say ye Christopher sa police phone kwasiafo bi say obedu osori dem no mo chechina ho o ti asma lawyer ne kan intentionally omo frustrated the system said ye beya they will please their paymasters now so chichiri kru. This is a banana republic. This is a banana republic. And lawyer ni say omukodu on judge ni say mumo munko na mo focus ni ko ba bi fufuro omo se da bi dientia o sikani bi afa no Nkansah Boadu show omachi na ye de ye kan pain uye police ni na waji one city craft Nkansah Boadu o case we hu say mekire Okatakyie nyansa oni metwa ntroto omo so a
ho no me Okatakyie yaw ene ni mogya asofom emfa no me emra wabusuafo wo yire no mba na mo mu bia wo yire o yire kwo wo a omfa yaw mu na ko boka hunu etise de Okatakyie eyaw wo kom no esem ebetimi de agama no tie de yeka no mumu bia police ni bia wagye sika afri Nkansah Boadu ho se o ko kire Okatakyie o ko dik bonie tie Okatakyie o mana ko yaw mu tie de yeka no na wagye sika no say 1 cedi 2 cedi awo case we hu na wo se o mfa no kura ntu ba bia da no Okatakyie mogya so fom ehwo no me emra wo ni wo yire no ma wo busua so sa wo yire nyim no okwo o mfa sa yaw nu na ko boka etese de Okatakyie boka no a tietietia ya hu ni se enipa bia haide e de Ghana position ehunahuna Ghana fo ya hu ni se nipa bia haide e de Ghana position ehunahuna Ghana fo no all because of say oyehia ni woni sika na me busam say wo mo fighting for Ghana no ene yete ya no when ebudia ne sikani ye busam wo mo fighting for Ghana independence no emudia hi ene ne sikani ye busam o man kwasiafo amuni etirefu adi monim wo mo fighting for Santeman ekontokwa no emudia hi ene no wo yesikani etu wo sika ntidia yi na wo sika no enye hiafo ne ma wonya sika no anu tuna broni ko nanim da bia no broni buo hiafo broni obuo hiafo they respect enkofo abuo no ma nya sika asu bibini nya sika enipa abuo no ma nya sika ne yenkwasiafo they tend to bully a hiafo okono bibini nya sika odini sika ne sisi hiafo ebini Nkansah Boadu ni sika fin sika kankaya wanya kumosefo gege ne so ene wo sika akokoro we ne sisi achia we obedi nkyina kosi dabai ene ya yedin ahwe no Nkansah Boadu obetimi adi nkyina kosi Metusala na Nebukadnezar kura wawuko Nebukadnezar wawuko ana Proud Africa kan Dangote kura woni nkwase asem sede Nkansah Boadu ye no sede Nkansah Boadu di ni sika ehunahuna hiafo ewo jamase ni mpotamu no Dangote kura nya sade no wonya sika sei ni sika ye de ya oda Nkansah Boadu wona yebe defeat san kwase asem no sa sika fo hunahuna hiafo bote no bekona obi nani abrea ehiani obekona sika ni ani abrea ehiani no okosisi no obekona judge police ni ani abrea ehiani kwase ala sei na Santeman eya Santemani eya sikafo na koja Santeman ya na nanu omudo omu nkwato ho no no mu ya sikafo omu ye they were loyal people where no mu respective nipa bu nipa etu no mu kase ye bekoko ne ya defend nipa ne ya de nipa chekere man ene de empanifo bia ye nya wo mu ofa kwamboni bia so nya sika afa ni sika no wo de ba bekon te ahiafo na wo sa o man we e yo man a wo future o man we yo man a wo future say lawyer to be court ade no omunim say emfa mra kwem ba yesi yabo say yampene because yakwaji sikanti no esi ye the bidding of our paymaster. This is absolutely nonsense, foolishness Nkansah Boadu enyo nko na wo yesikani wa mu hu ye mu da Nkansah Boadu sa wa mu hu a ye mu da na wo so ahemfo ye hunu bia twam ye ne so taso Nkansah Boadu ahini a wodie no ye ne so tano so because ye hunu bia twam okokro no mu a aso mo obi adane kurasini ena obi nya sika kakra bia no ope police ope court ope judge na wo hunahuna nipa no na wo hunahuna wo mo na ye prepare nipa yes we dey enko bia o we dey enkanasem o we dey o ye sika o kurase for society emmo kura be enkwase asem sei emponche ekura be di enkwase asem sei even in a lion territory there is an order, there is respect for one another. Nkansah Boadu no mumusa ne say agrikensema odium sa area no
Nkansah Boadu ade no why no kromo why wono dia ade no why ade no why ade no why na papa we pa why like na se kotufo ba America na ko ba bia e come money showdown wa America Nkansah Boadu I swear to God come money showdown e wa America ma obi abehu come sia no America ho why be ma odi otufo ba America omra bi come money showdown na say oye empty onyo bia me guna ni mu ase woni pam ama mu Ghana fo ni nyina mote samfu akwa wotie guna mu bu Ghana fo sisi ahia fo sa because mi wo sika America sika fo go pa o but they don't do foolishness because Jimmy Samba ko sika ni ba no obelu so ni sika nyina one foolish attempt sika ni ba ko ba no obelu so ni sika nyina na Nkansah Boadu bedu America ke be kire ne se wonya oni level enye sikasem akia de camera ne microphone beti na chi sei na ya kire ne se wa boba bia nyansafo wo oye sikani kwa ne sikani nko ba bia ade na musisi ahia fo sa ade no man no obi akwase bia nya sika o sisi ahia fo de ntia ade ya mo na mo da mo paki sika gumu yam ade mo junso sika onto nam da no okoto brebo bibini hu sika danti Jimmy onya sika Jimmy dwene ene woni tirim abrofo enya sika ji ye japade enyene enso mu yusu o madwen every day ede tre o mahiem ede bodu o mo nkrofo se o mo nananom asefo nyina begina ebe tena se long time koda kinya sika o de kutia ne nuamo se de be ya o be hye na sefo we your man awde wani to so where your man do need to so some penny for women we need to eradicate them yes yes pam wo nyina na Nkansah Boadu me say senko odi otumfo achi aba Maryland ho na Ghana fo nyina mo be hu showdown race showdown Nkansah Boadu so tinwura mu ho ye ne dia na so ko oba kromu a ke ye be mena hunu bibi o mantia na ko oba America ni bia enka oba hu se de be se aguna ni ma se akire wiase samfu akwa broni nya sika broni tibi kwa Africa no de na dwena kwa giye sika oba no de expand de bia de ye future na ne nsa de be ya abrofo be koso aye masters of the game at all time makoda ki jimifo nya sika ne hwade odin sika no ebuli ni nuamo odin sika no ekotie hiafo odin sika no koto police station any judge said ye be ya ye de hiafo be kwa kogu prison kwa siala sei woyem panifo mutufo ese utie wemu yem panifo mutufo ese utie anu ntina me ka kire mo se wo ya branti a bon humodin na pedi obedie wo de obedie a onkosere o mo obi amfa onya akoa tie de yaka no sa wo de obedie a you will never bow down for any stupid sikanibia anu nto meka sa wo ya arrogant an ye penisa tie sa wo unama emfum obi enya ade ode ye de wanya ode no menye fanya obia na mom diwlem but emrebra ho asen kotokoto nipa enya no na kyesa wo unim nyansa eno enya no na kyesa wo ya ho ahombrase tie de yaka no tie de yaka ye yire ho bo ho muso pede obedie sa fokro na bedo do na nya osi enya de obedi na abrofo no kro mu ho no enam so obia at any time epedi obedient no obia ntimi sisi obia no betimi asisi je se wana ama ho kwan because sikani no ontini fie una utia rent wana utia bills so sikani pia no betimi odi ho agro kwa utimi ya de kokota utimi gina japade nanu ya ai FedEx omo manager ba ko ye nkwase asem $50 million call to say esa okotua kokohwe ko online natural lawsuit a ehia for different ka for ho na bo sese nyansafo e obabi obi ase timi ka cho se yakachi ye ni empanifo no ye wono ho a ye ni nteye we are not civilized and we don't understand how the world runs. This is foolishness.
enti lawyer no say court on police for no as usual Nkansah Boadu na ekire de omonye ene mpanimfo no so omo se omo ya nyansafo no say yemfa no saa eti yempre judge se munya omo se yempre ya sa chi won bio ya ba senka ya be ke bela ma yenu anum na police for and no more thing of basa but ya ba enu if you park for district court ewo na district court hono no said you no am ma munya na tie no court no say oni ahode fit we disase insanity we dawo ama police for na sa chiro police asa achini biu that's what no ba ya ba be ya te say Mr. Second Court that is a judge so and of course that's also at that Ashanti region court to be entrance. So obviously we will have to come back to court on Friday. Okay. Just the microphone and don't say oh, see, there's a police for now. You see, this is the deliberate attempt to frustrate the system. So there are so many courts in Ashanti region. Who feels with a hand on our court grabbing quite bien bit me offense bit me for that a lot of circuit courts around, but they are doing that and employing that tactics. If you have the police commander who is the complainant of the case, he is employing all the tactics he can have to frustrate the system. But when the rule of justice goes through, we shall surely have a day in court. The almost baby is to frustrate the system, and we have other options, including filing a bail application at the High Court. So they can frustrate the system for all they want, but the justice will prevail one day. And the next your money in your bill. There will be court around Master Brand with Tiasa. Court to pick one so agile and almost actual. But so to the Akosoro. I yenu na so pesa o link up on but your screen as well number be why no send you a message why. Hwase o. So to the Akosoro. Nanka sika ni de unya sika ehiafo na ne ko no omoko and every day ya me say so what say Ghana de emra ya adwuma o emra ya adwuma o emra ya adwuma o enyamra na ya adwuma o emra ya adwuma wa ehiafo so okona Ghana ya se emra ya adwuma emra na ya adwuma nyina ya say we have the muscles to intimidate the poor enu nti no mo se emra ya adwuma ti de ya kanon so okona ya se emra ya adwuma ya akokohwe hwam na emra na ya adwuma emra na ya adwuma only the poor ti Ghana na say Ghana mra ye sententan echi ahiafo nko but ye kind ya ye kan mu nyina kan say Ghana ye 33 million what is ye kan say sikani nko number different. This is very bad, this is very sad, and we shall lawyer no a hwani dimina odi awreho ne mu but one hwan wontimi nka what is say o filisa nanti omaye ye nyina say we are equal before the law. Sang enkwasi amra no matwa to no we are equal before the law. Say eduru ha judge any police for any sikani to me one. Now so you are building a country or building a sanctuary for baboons and chimpanzees, not human beings. Tidiye kano. Emraya Jumo is only targeting the weak people. Nankede Nkansah Boadu ohini ti bonko so sei otimi bo bia no so street so yenche no enso umuna yehu se wo bo bia no so akasamre yacho eti me samibufu na me ka asem a me wo justification de enti a me say police for no eni Nkansah Boadu enemy to the state ni say omo so omo hwem no omo se Okatakyie ni emema bia ba honti no omba be violent now omo sani to ogu omo so nyesa Nkansah Boadu bosotro eni de omo so omo hu ye munyankopo betu ya moka eda obi be ya de be ye mo ya no mo be ka no sa police fo ni nyina no sensuo tuyaka se wiem and agrada tuyaka entua moka nanimu ochi te de ye ka no eti lawyer no say a deliberate attempt for them to scheme things in favor of their paymasters to ma sheda say yan court no kwa yanko sa no mo ye o sa no mo ye to Okatakyie say
ye nim panimfo adi animo ye wo enkwasiafo ne di animo a obi wo wonte ase because nyansani bia no wodwene a obedi san kwasiasem no and sadio akoso still wo say mumu yesi ye mpanimfo. How do you expect me to respect such foolish people like this? Me ntiase ebe ye den na me madwene da hoyi wo say mpanimfo adi nkwasiasem say still na bu wo mo wo bottom. You are sick in your head. Obi a odwen sabia because me ntiase say panimo wo mu no say me yakorant me mu panimo wo mu no ho. Are you okay? Wadwene ya adwuma? Never. Me nya some mistake ni da. Panimo a wagimi no ye mu no ye didi natem ye kafo kire no ti de ka no. Eti intention say omo yade amana favor Nkansah Boadu so wo yisikani ba ye come Nkansah Boadu atiase say enne ye ne dia ebia na chena enye guarantee fi say onipa o pre wiase japade a one day na waja hoko eti sa oba wiase na so du sika besi ahiafo a wo sam kra de yenka na de ono kra fighting for ahiafo de musore amusi ni obi ni sika physical cash we ye hiani no wo mo be fighting ma wo mo kra no wo mo ni ha sisi wo mo ni ha dokopim adwoso obekon edema ebuase ye nkyekira sante dokopim adwumakase kase obekodi ma sante si yebetimi anya nipa ede akyekira sante oni ha mampo asante mampo boahina na ntuo obekodi ede ma se ye nkyekire nipa yenya nipa nkamom ne ye nkyekire wo man oni ha almighty ya santoa osore ne abrofo di asie ye chene de ne koi okowi wa ma nana ya cha a wotosu enum for 150 years ye de ne course shells ye chene koi no wansa ma prempe the first the second omo chichira santemai omo ni hobio opokuare the first wokoin on the tira santemem eko ya jama ntokwa nyina wona ekokoin oni hobio oni ho proud Africa medas asensokofo ayi adwumakase kase okonsi yenka nipa yemfa nipa nchichiri mum oni hobio adwoso di kopim oni ho how much more wo your friend say Nkansah Boadu Nkansah Boadu wey musika fian musika wey ene nipa nyina na ne nkwasiafo mamo ke ya se papa wani munkuye nyina ne yenhwe na physically de yenim sa mudi si ebisi de mo be no mo ye twamanu de obe no machi de me I don't care physically de we are ever prepared to go but before no yebeko no yebedi ka chia wansa na yako nipa ba wiase a one day born one day die nti sa usro wu a ena hiafo sisiu enti mu dia monka senkodu montra Ghana num na monsisi ahiafo na mu ahiafo kwasiasa na monka senkodu anu ntina mon emkana fo mpanifo no etwo enkwe prostate cancer enyam no eye boni no amudi entia etina mo prostate ahonhona yete se doka ayese kontoa no ehye mo ayase mutirim osum mutirim esum boni yamude na kabanye boni nyamuda na chema Wontumi court say mayan toba wo se makoso a mu in woni bantima party leader say baby a muto oba ni nya nyintum wo se makoso a mu in yakopa Nkansah Boadu a chewo ne baba no a pretentiously Mavis Nkansah pretending our invading with what this distraction ade atia na okofa bibia bone nsa say ono nso wapira nipa bonefo a mo man kodi MP ede na akoso ewo afija secretary east chesa o papa ye na kanka bi o papa wo ye na kanka bi ntino wanya agimifo obi antimi nkamo asem ebebo mutiri so enema pampa so
enche Yes, you say Nkansah Boadu. na me kasa MPP for mpanifo egu Asante region omo ye dangerous awo semeboa ade akyenya ade no party steering committee say about amokoto ni nyina eye null and void eye illegalities because there was a court contempt and as a court injunction placed on all these consequences no Obi to chama Wontumi we see open national chairman because oye the bidding searching china chain obiya na ni Jimmy for MPP party chairman national chairman abekasa wo ade akyenya chairman Wontumi say ono ankasa ni tumi mu court mfa ne kwase asem fio injunction bia no waje atom waso mu in Afrifa Secretary East Bantema ono waso mu in because omo hia sa ne man de aye omade sa nipa we say respect them nipa they don't respect the court system chairman Wontumi yo wo gina court NDC for do gina court yes sorry kra ne yakun bi man look at nkwase asema chairman Wontumi di na Asante region omo wia no maba say MPP Asante for party from today fa ho adwen mema yen tage wo sa nkwase adi ni bio MPP nya Asante for party yen na nanum nya yejai party ni nya Asante for party because yen mancrophobia nyusu Asante din Asante no mfa nya omo beden at the end of the day Asante for enya hwin free party nim rather no insult or time hatred any yenya free MPP party obia sorry no obedi MPP for tema or the Asante for ne bedi o matem obeyeye because MPP eba power court to say injunction Eda Afrifa Secretary East chairman Wontumi say no way me Nkansah Boadu ta machinti no obia wo kasa bia no oye kwase amaye yentie MPP leader oye chairman onu asema okakire ye se party no baby wi amakakoto baby an ya nyintumo ton tie gari ni makon wona e lawyer very much. I was part of the meeting. Letter no any fake. Letter no a genuine letter. That is one. Number two. Party no a party sebe yede emra yajuma. Emra yajuma. Anunti no sebe asem court. Now there's an injunction order. I was so. And now there's a process to challenge the very thing. A party no and the Maya Juma by holding the process until we go to court to deal with the matters in contention. And until letter na Chamabuti Troyano. I have a fake letter. A letter that came out of a steering committee meeting of which I was part of it. Letter no any fake. Right. Now, lawyer, send you any move. Now letter you authentic and I says press statement memorandum authentic. The course war two constituencies here can Afrifa Secretary East and Asante Achim Central. Yeah, the other constituency be bebem. Not just why no go ahead to organize those elections because not just a Democrat do change communicate be about well. I can tell you this the name the Obio call ahead of KBBR. But the party structure ought to be respected. The chairman ought to be respected. The steering committee decision ought to be respected. If anybody has disrespected the steering committee meeting, I think the person, will take his own decision and then whatever he does, the party will not accept any results or any election from any of those constituencies.
enti patro betimi aka say abato course weekend null and void in those two constituencies. The party will not accept any resource. Okay. Eti party no lawyer and wakasa no. Or say they will never accept any resource. Adia chia chairman Wontumi no a onyasema sa lawyer no bekwa kama no. Ono ade ne pese waso omo in. Ono ankasa waji wo matum di obi abeka bia nkosiasem. Chairman Wontumi oni sa ayi wa free no ya fijase MP no. Womo ye anti MPP for na sankrofo no mienu kurante no party no bon ko e bon do afriye sa ayi wo friye ani Wontumi nti MPP party enya kono biu because sankrofo no mienu no sa de Ghana fo no simpe wo masam kura de me hunu bida cause omo ankasa no omo ntoto wo ne mayi national chairman atwere krata se sa area ho no mayen toba enya Okatakyie na twere ye but because of the intent say ye yat ye bi amana hye wo bi nti wo mo say wo mo ankasa no aso wo in nti sa party we ye ka kire wo say fa nwadwen wo party we mu a wo say ye ta won enye tumi no mo po eye bullying enye tumi no mo pe they just want to use you to make what they want in life na yesu ye mo sa chance no Nkansah Boadu MPP koto aba won na yere ene ne ba omonto 20 MPP koto aba Nkansah Boadu won to 20 Wontumi end this for the original court among for sorry na ye kabi ena o asantefo mu defend Wontumi o beda ko defend eniba bi say obi onu Nkansah sorry ti asantefo chairman Wontumi beda ko defend no ena ende ayi asantefo mo yimu diama wan no odi nisika no oni asantefi de di nisika oni asantefi de di nisika pa bonefo mo di asante di anya mu setam munya asam di ana mo ka asam ya asantefo MPP for pepa wa badia eni omo ya asantefo eni no bo so mo seda no makoto asante ntade ase omo ka se ya jimi MPP for pe vote dia ene ye asante for dia asante for dia eni wo mo ye ntimi mapo wa mo ka se ya jimi se sansam no ye bedi code dia cha asante for no ye bedi code e dia kire wo fi say MPP for enya tumi a wo mo ye so arrogant wo mo tirimu ye wo de MPP Asante region MPs wo mo ye useless, most of them no mo ye useless di wo mo ni ma ne say oya ene je 100 cedi 50 cedi di wo mo ni ma no omo be pemo sisimu di wo so Asante for de so omo na ma obi be president o yate omo de madwene di agro ebradu say mo hyase yetinte so kokko kire wo mu na mo ndisi for kra de meme Asante for de ndisi ni kra de wo mato atwene ya hysem no mo de koto aba mo but esese ye ma Asante for no gu MPP no ese wo mo collapse MPP no ansa na ndisi for masam de enye news meme fie for so wo mo kase ye nto aba ndisi no obi ye no ka koto ya hysem ene mo de to aba ma ndisi MPP for no atake Asante for granted. Shobi ti sen Nkansah Boadu ni bawe kokro mo ne kohwe ko afija isine kohwe ade kohwe akwan ye wo ho tan enso kro mo be no kra na ho oden enso ne baya betena akunya no so for so long ni papa bodua agitumi bosotro ede no waye no kromo afija sechere eden na Nkansah Boadu ni bawe o maye no kromo di omuni man say ajimi for maji 20 cedi 50 cedi na munko keka nkwasiasem eno nko no moye na enchenche ewo nafe kofo ye nipa bonefo omo ye nipa bonefo papa
nipa on fees or more bone no won kopa omo achewa omo mpa na me Okatakyie Afrifa de me Nigeria America ya ni zankomo no ya ni nkomo so onkopa che omame ana oni nipa ko bi enkopa che omame enti omo akopa omo ache omo a oni ogira de ogira sa abano ye bese akoto no foforo obi kura betia tro petition bi abase maintain me biase na koyensem kwa sa church central so trobo na fire service need the bet you go nipa ni ya body pass so tro ni ya pia nipa all because say nipa the person ojetum say party ba person ya party agreement ya bono again okwaka na akwakoye buache bi ni okwaka na akoye sonto but say ena video ni picture ni bi there here oh me use kama obi a gogoro kama mamu to screen so mame there here no Chema Wontumi are you a free year yes Jerry Ahmed any Adam Penfobi yes a corner Nkansah Boadu okopa na chew and then the ba honorable Mrs. Nkansah Boadu okopa na chew all in the name say Okatakyie Afrifa so anyini ye omo na ekasa mana na asasa odabi o omo na ekasa mana no asasa na omo free hono a pen Okatakyie issue statement true for the records any na Okatakyie issue statement any mama cabinet disclaimer of purported apology video circulating on social media. My attention has been drawn to a carefully choreographed video currently circulating on social media in which the deputy minority leader of the New Patriotic Party MPP, Chairman Bernard Siako Chairman Wontumi, Honorable Dr. Nana Free, Member of Parliament of Justice Asokore, and Madam Mavis Nkansah Boadu appeared to be conveying what has been deliberately portrayed as an apology on my behalf over the events that occurred during the suspended MPP of Justice East constituency election on Sunday. I wish to state, I wish to state in the strongest possible terms that I neither authorized, requested, endorsed, nor commissioned any individual or group to apologize on my behalf. Any attempt to create such an impression is false, deceptive, mischievous, and a calculated distortion of the truth. For the record, I can confirm that earlier today, the deputy minority leader visited me after being assigned by the minority leader to explore avenues for resolving the impasse arising from the unfortunate event at the Justice East. During the meeting, I made my position abundantly clear and without ambiguity. I categorically stated that I will not render an apology or any apology to the self-acclaimed political chief over matters in respect of which I believe I acted within my legal and constitutional right. I made it clear that I neither saw any justification for such an apology, nor would I authorize anyone to offer one on my behalf. It is therefore astonishing that shortly after that meeting, a video emerged creating the false impression that an apology had been offered on my behalf. That purported representation does not reflect my position, my instruction, or my authority. The public should therefore regard the circulating video as an initiative undertaken by those who featured in it and not as one commissioned, authored, or sanctioned by me. If others have chosen to pursue their own political objective or personal interest through such public engagement, they must accept full responsibility for their own words and action. And Mugwasia na hu ye no sikani bre tumi die enti wadasani begu no anum asase enti Okatakyie no asem na yakan ya kire wo no osemu ko hu ba bia se etibon kosofo bi pachewa ono ni obia ni pachopa ni paponefo ebe swallow omubone one day Nkansah Boadu fi se wo ye wicked chen wo bia
obusabusa se won de papa we ni tirimu osumo wo matwomafo my fault enti na dwene say oh Okatakyie ni sika enti me di police betimi abule no eye day Okatakyie say o hye amana mu edi 300 years still he would defend the law at all time. Na yen kama mpanimfo no ntiase say the future does not rely in the hands of old people. Or might be a future relies in the hands of the young people. And this is one just a pan to wa young kasi yebetwa yesa. Na yesa nso yebetwa no yeba promo ku te say en wansana no. Fi say mosobia emmanfaso mofutuo ebe ye nkwasiasem amaye. Fi say mo ne ye ene mo ade yo nyina no eye nkwasiasem. Nti there's no need for the young people to learn from empanifo a yenim wo mo no. Tiri ye ka kire no. Ni aka say wiase wo mo bechichiri wiase no. They came with intelligence, wisdom, dedications, and confidence. No much chiri ti se chira mpanimfo ni hɔ sika nya kura no se sika won sam na uni sans enema fo ya wo sika no ebehye ti de ka no enti eya na nya sika fo asam na ye ka yentimi ntrase mpanimfo mfa sika and destroy system no yentimi ntrase. Now, yanko sa ahemfo mi enu so na yenu omuni nkomo. Eye dade so abahene. One Nkansah Boadu. So far, sa ahemfo mi enu yin. Omugu omo hanu ase e wo santemem. Patro tie mi kan ye pa. Dade so abahene ana afei Nkansah Boadu Agrigens mahene. Omugu omo hanu ase. It's about time we need to call them out. See, say, you see, bia journalist kese bi nkan ye se bia radio kese bi nkan wo masam nkyere se yentimi nkan wo masam nti de ye kan tie de ye kan no because bia de ye kura ye no wo mu nipi ye se Nkansah Boadu oni dade so obahene omu gu asanteman ani mu ase ebra du se ye call wo out de asem na me pasa me kyere ohine odasura sei onsa ne hunsam gu internet ne so ne hunsam gu internet ne so lumba busuasem ohine we na agye aginem ene wo ye niam a eni ho abakos amamra sem eni ho ene wo ye ene obi aye di hwe no nyasa no obi aye di hwe no because wo yo hene wo sika I say wo sika o my foot na wo sika na hwe me wo sika na hwe me anya fo nyeje so ene wadi wo sika ya pere nyansa semati aso wo sika hwe corruption ni bribe eni ma ekoso hwe sika fin aga Africa for ye demonstrate hwe sika fin aga Africa se demonstrate eti enye sika samasam ni ye kan wo we are talking about intelligence and wisdom obi ye panimu enye sika ni ye kan yes wadi wo panimu e chew say na dwene mu do see wahunu nani hu akire but say infuwe mu no me hu om so mo ye nkora dade so obahene oni sa wahene ye fra no Nkansah Boadu me enya wo me hu om so mo ye nkora tede ka no now say infuwe mi anu yin ebradu sa santefo mo be so asesa mo tinta sukọ akire wo mo de man time say wo dade so obahene obi abusuasem what ye ginem and why you say na kan kabi enso asam no mfa ho emfa ho but because of say on be kan wo be intimidate wo mo o hwehuna wo mo sane ye cheche santeman sane ye na han cheche santeman papa yo da se friend Nkansah Boadu yi so pese wo bu no ho a wo yo hene pon wo enti babia yan nkwasiafo ye di agro no o ma ho babia politicians edi nkwasi agro no you don't come there and so hini wey Nkansah Boadu otimi tisi street so no obodua otimi bodua because opetumi amanepa owia no wasa boss tro e wo street so sa wo hini wey obi ese obu no sa infimi enu yi ensema maka kire wey eyade so obu wo. And we need to speak truth to power for them to hear say
enkwasiaso mo die no yehunu emomu trimu nyomu de so mo nkwane ahemfo yehu mo let that not confuse them and I say you see a convince them say yeah ya ahemfo forever and ever enough Santini poku are woko say to odi kan woko how much more and every day Santini ka o and mo twa ne ho asia na mo ne sere kwa kurowura da bia woka ensam na woka no enne yewura finger no eyewe ya dade so oba ba ko ni akwasi Boadu wei woka ho dade so oba hini woka ho bi wo mu Asantehini e ka kire mo so mo ne sere kwa no woka ho bi if say wo hini de onko ba bia reche wo no onko tena ho babia reche wono yewura se na hemfo ntena ho etisamu kotena ho pe no mo bu yewura nsam so obeka che se yewura se munyum mfiri lumba abusia se mudade so obahene na se yewura ne soma wampa ene de na opa o case nim pacho dwene ho omu yewura nimtia omu yewura so anyo ne beka che se yewura se omu ntwe omu mfiri dade lumba se mu ene opede o dade so oba pehene wo pede o lumba abusia se mu now yewura se babia reche wo na hemfoma mo ntena ho papa ya odase Nkansah Boadu politics die no mo de ye e die no mo de politics ye politicians go Africa ene reche ne ma no mo ye Nkansah Boadu opede o because onkwan wani brade na de ono manko na mudi ye agidanye tumi amope eti babia dirty game bia obia Nkansah Boadu ho wei wo sase wo som santene wo sase wo som santene mesi ye kan ya so na nananum tia o mabusa se na abrantie yi adai ede na esi na o manya butrati asem na ye ka no he panimu bi onum nyansa bi okọ na obi ka asem a o tia asem na nipa ne ka no o wi a wahwe nipa na asem a wo ka jese de wabodam no say we di asem na wo ka na no wo hye dodo mintie panimu bi onum nyansa bi a okọ no obi ka asem na wo hye a o tena se tia asem no no wahwe te de ye ka no Nkansah Boadu yewura ka kire mo say mom nko ba bia ye yewura chereche politics omo ye na Africa no Ghana ndie no mo ye no ho ana o boss tro wo street ne so ana o boss tro eti ye pese yewura te ye ba kro wura te say sa na himfo wei omo ye problem no omo hunu say the will you see the justice of Asanteman no awiawia nkakra nti enuru ho no na o ma predi o mbenya nyina sa adwene wo mutirem no no eti sa Asanteman nim begu ase emfa wo mo they will use Asanteman to protect their name but rather no they are not protecting Asanteman se Nkansah Boadu person protect Asanteman ya me bisamo anko beka ko boss throw street ne so Nkansah Boadu so person obu Asanteman ya anko beka ko boss throw street so ma Ghana for di no nkomo enne ba bia be fa bia Asante chief are so corrupt Asante chief eslapo harase wa bisu people e street so e bia na ohini bi tie me officer mani ne sa papa yi mam me de adidie mu adanse e hwade
bia no hene bi tie me Nkansah Boadu na me kana asem ne ni Nkansah Boadu ena ebo sotro na wo hene onam street so di atem na wo ye ghetto wo hene na wo hene no wafa bibia amana na adai ni sika ne bone dam sika na bone dam ana sesai eti wo yo hene na hu mi video no a wo hene onye disgrace to mentia oye disgrace oye ni nkwasefo to media ye omote ba mu nyansa ye ketekete because obenya police fo bi ahiafo bi e komani press kani bre corrupt police bi ni ye dinachi cause e community wo mo ano mama nipa ni nyina surade because ukoya omo di police e corrupt be chi wakotum na ba wiase strong people ba wiase one they ain't go prison da omo a e be fighting for countries ya kohwe ya bobo mo de wo de wasuade e suade sama nkobokro no na empanimfo nkwasiafo bi sese meka o masa no betima to me ready for that eno de manage ho pa tie de yeka no ade amempene kro no munato konkonsa ntwatoso koifo obi yere ade anyame dia mikokum nipa abra nipa ne nyese obi kome aha eno sa ne mane de menye emyemfa me enkotum ba say yes stand against any pabonefo to defend the masses now so batimi atuma mani age fi say one were fighting for we are say oma mokro no but they were defending against the odds of wicked people to batimi abobo Malcolm X obetimi abobo Nelson Mandela obetimi abobo JB Dankwa obetimi abobo Kwame Nkrumah obetimi abobo Prempeh the First ya santo ko seshes nana yasa ya chamo omunyina ko seshes obetimi abobo Stephen Biko obetimi abobo ewiase won we fight here Martin Luther King Malcolm X obetimi abobo sa eti sampanimfo bi se wo krom na senkoda nsori entia wo mo a ombe bridi enipa bebre but say ye kasetia wo mo ni asori tia wo mo a the next person nim say enkoda ne ni ambre fi se ye nkire o ma kire pa to wo mo so be di bone atia ye. We must teach the people to rise. We must teach the people to rise because such lunatics are paradu almost some leaders no we are very dangerous for our future. Most lunatics in the country no we are dangerous to our society. They portray fear, injustice, bullying against the people, and we need to speak against them. We will deliver the message to them equally. And no montiasi. And to wada ebi asama ye kanu and to until we say e okay. Akwa bi wo say and to wada why. And ra omo de Okatakyie e intensive care. It was so sad. I mean, for picture wa konchero. Unia emoja tu ni saa. Omuko pimpa we nyina echi ne moje se tu no. Ntina so omusa ade ne ko intensive care. E wa Sante Mampong. After from Konfanoche no. Still because etu abana na omode abona pampem. Ena nipa so no 1 minute e de wa pampem mu asei. So it was intention say they want to eliminate Okatakyie. Oni power pampa mu say tokro da ho. Mu amaya science na mu ho. Enkofo is very dangerous. Na police fo ni nyina no ya package no me eno me mra mabusuafo so police ni bia wodo saka Okatakyie eno me mra wabusuafo so emma wo yire no ma so wo mfa ya mu na bre pesika fa solve wo problem say de Okatakyie bre no. Tedi ye kachira mu no obi bia so benya ho akatua baako
bia ekwa bia so eti Okatakyie eno amode ni ko intensive care because emoja ne da so fa ne hwene mu ba Nkansah Boadu say ono ne so hene ye hunu bi denti ye hunu ne so hene da na papa we a waya fia gina hwei papa ya waya fia gina hwei a ni se ni sisi kura chi ai ede ya enti we die na sika betima ye ede ya sika betimi am onyina bedane Nebukadnezar na. This is very bad. Ohiane enkwankomti yetimi boni pants no say pachewo. So to about or the person or exercise the constitutional mandate for political party yetimi bonus no say pachewo. Because omu hu sikanida tikabeya kagane ni bia ntimi ntu kwan kakra. I encourage the people to travel sometimes to kwan kakra. Never time ye adwuma. Neti asese de esi pesika. Because you cannot, and yes, when you have your own self way to live your life, let no one decide the world for you. So when you know how to feed yourself, let no anyone decide the world for you. Because at the end of the day, dear what desikaso obewu, dear one desikaso subewu, yenina diani bakun yedie, yedidi obia dia diane, and no survival. Aduane ye dine doesn't look like us. What aduane awudi doesn't look like you. No. Ono amona awudi a emona wo say. So ebe ma at least ebe ma kabo kakra. Wanya like so anu wanya sugar bebre wom. Nya sa. Oku wona ono ana wo wi a ono say debi. The food that we eat does not look like us. Yet that is how it makes us. So aduane a wadi no, let your word be your own food. Do not allow them to create a word for you. Pedi control the way you want to eat. Emo being control aduane awudi. Nipa bedi wo so wo wadwenem. Anu bi na omoye no. Omo hia for bre. Because they want to feed them. And whoever feeds you controls you. Indirectly no control wadwen. Eno na yempanifo na ni je ho. Omo ye slave masters. I see African leaders. Our leaders, the modern African leaders are slave masters. I don't see them as leaders. Omo ye dealers and omo ye slave masters. They enslave the people. They enslave them. In fact, Broni Krom Kra wakotena no. Una so beba. Uko baby obetena on Broni bia no chiro baby esa oda. Ose adwuma na akopa ye. Uko ose obetu aka $10 na oje ye. Ebebo ono aye. Obia ni odi wo. Opa na waye, ompa menye. Opa no kwaje bosia pa men kwaje. Eye wadwen. But ye society no, eye different. I see them more slave master than abrofo no kra. Me who African leaders, womu adwen say, womu ye more slave masters more than abrofo na ye ka omasem no. We are too bullish. We are too intimidating. And we always feel good say ye bully ahiafo. This is very bad. A word to a wise is enough. Very sad. And yo, adi omo ye ni airtie. Nti bia wote wa say you beti Okatakyie da ya wan sore na nani age. But Okatakyie will bounce back and he will defend himself at all time. Adi a wo ye no, mo sore a mo so mo penkora nyansafo. De ya na say me yata me tiny bi no. Sampani for sore so a no mo bon kokora wi a we need intelligent young people. We need energetic, courageous, bold and koda. But akoda no sorry, no ye bold, no suande, no pese. What the idea no was siano, a ya jumadia, nampany for us agangetiano. O mine quasia fu kuru say. How? Almost pen koda. I nimu nyansa, ewa kukutro. Na sen koda no so sorry. Na omudu makukudo no
etia de eniama bɔne a na ɔmo bu asefu we mu yampanifo ase obu ɔmo. This is very bad. One day kofona majimi wo no ombete yase na they will retaliate. Tisabre no nkoto dwemu ayemre oba kokora ofre police a woma ofre bodyguard na woma obeka se mehu yanka na ye too late wo ye panimu adwene kwa akire emra ye adwumo Ghana de emra ye adwumo ahiafo ne yesisi wo mo ahiafo obekọ yese obi akọwia bode ne amane 20 years obi wawia oman sika yesi yetuna asama hyeda ye yenkomra yetuna asama hyeda yenkomra wawia millions of Ghana cedi yesi ni case no yetu ahyeda e bode ba ne de ante ya ba ne de o ya mane 30 years onko de wawia akọwia bode pa bone fo asefo trimod tene dodo trimod